müdür efendi. Šta ima novo staro? Mirluk, rahatluk na sekade. Tamam. A jaz pak razbrav, oti komitite rad spale cela noć. A pak policijata dremela vogornata mala. Oti bilo tesno i zapurno vodolnata. Allah da mi polic efendi. Sakın müdür efendi yapma. Ne je vistina? Što ne je vistina, bre? Što ne je vistina? Kaži. Kolci na komiti fativ te noćeska? Nikoga ne sretnapne noćeska müdür efendi. Bilem dugesov feneri nemaše. Mirluk, rahatluk na sekade. Bilem kuće ne lavna noćeska. Lično ja vodev patrolot. Prvo za jazik tebe ke trovesa. Pa po to drugite. Ja znam deka ste neka drnici pijanici, bre. A mi dovde li be? Jazak. Zašto, müdür efendi? Kako zašto, bre? Kako zašto? Cel grad noćeska beše na nozi. Jaz bile oko ne sklopiv. A vamo načalnikot na policijata zaptite, ne može da go razbudat. Bil Kjorkjo tu pijan. A randa ti je. Ako za jedan sat ne mi ja najdeš kerka mu na kušu loze i živa i zdrava ne mi ja dovedeš ovde, eve ti rekov za jazike tobesa. A pak nonoj šeitan poštara od jaja, ke mu kažeš oti bobursa po majmuni ke go pratam. Anladın mı? Anladım müdür efendi. Hajde se zdravijete. Дай ли работа, майстор? Аз си тръбе. Що му се валики, увидам го и подош минет, цено по кокимиози. Dobro. Добро утро. Mehmet! Kisel li je deneska? И фриц! Saću, što je? Što se misliš, a? Сикаре, гумер. Mudur efendi, Što je taj zbor, bre? Što je se zadišala, ajde sebi. ne je работата за седење. Što je? Nikola Karev, po gradom. Karev? Sam li so mnozi? Ne, со неколку души ковици, во гордо мало. Džemare Frndi, adi kalk. Buyurun müdür efendi. Ne gledaj kako kokona, sobiraj askero, zaptite i na oblavnik živ da mi go dovedeš. Hajde, trgaj! Peki. Živ da mi go dovedeš, to je komita! Peki, müdür Hajde. efendi, hemen. Amore, Takju, ako se svrši со sreća celata ova rabota, znaješ što te čeka? Ne, Mudur efendi. Znam deka ne znaješ. 100 liri ke ti dadam. 100 liri. Ama ako si me izlagal, Takju. Zašto te lažem, Mudur efendi? Ako te lažem tebe, късметот си го лажem. Ne znam. Ama ako si me izlagal, zmijo, jazičeto ke ti go krcname vevaka kako na vrapče. Wallahi billahi. Da pojdam jaz da im pomognem na zaptijite. Ajde, Taću, slušaj i otvori gi očite 14. Sakın, bez Karev da ni se vratil. Ajde. Peki, Mudur efendi. Ajde, ajde. Mehmet, Buyurun Mudur efendi. Zenil efendi da dojde. Не е тук. Сите отрча со заптите. Kako, nema nikoj? Никој. Baš nikoj? Вие, Мудро ефенди, јас и апсанџите долу. Slušaj, pojdi vednaš kaj Sulejman efendi i kaži mu neka prati malku asker ovde u džumat. Ajde, čabak. Пеки. Ajde. Пеки, Мудро ефенди.
Нешто не е вред со куршумот. Стави дук. Без своја команда. Никој да не пука. Разбавте. Стелајте во мевот на агите. Тука се најтенки. Војводо, доаѓа Џаскер од Крушево. Колку мина се? 20 со 2 коња. Добро. Чета, станувај! Миро! Сите по мене! Без јас да речам. Никој да не страда. Стегнете ги пушките добро и гледајте ги душманите право во очи. Ниједен куршум зија да не појди. Јуз баш ефенди! Да се напиеме малку вода. Чете! Тур! Рахатол! О! Зошто не стреламе, војводо? 5 мина ми се нанеша. Како што се на куп, ниједен не ќе куртули.